Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri. Bugün iyunun 4-i salı kuni biz sizlarga Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmız. Ramadan ayının sonuna kelmesi münasebeti ile geçirilgen Oraza bayramı bu sene iyunun 4-üne keldi. Ramadanın sonki güneş kavuşu ile her şeyden işi. Şeval ayının ilk günü başlana ve Oraza bayramı keli. Bu dakikadan her bir Müslüman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberinin belgilengen şen tantanının bir kısmı ola. Kiyev'de İslam Medeniyet Merkezi'ne tahminen 5000 adam geldi. Olar bayram namazını kıldı ve anenevi aşlar pişirdi. Adamlar Allah'tan orazalarını kabul, günahlarını ise affı etmesini ve iyilik bağışlamasını istep müracaat etti. Bu bayram bütün Ukrayna musulmanlarına bizde de bayram olğanın hakkında bir izbattır. Elhamdülillah pek çok adam toplaşıp biz bar olğanımızını bildirdik. Bu bayram musulmanlarımında çok ve biz bayramlarımızını böyle tantanılı şekilde geçirmege çelemiz olğanımızını izbatlay. Bugün Müslüman dünyası ulu Müslüman bayramını kaydete bu bayram Orazanı ve Ramazan ayını bitkenini bildire. Ve bugün bayram namazından son herkes birbirini hayırlay. Kuvanalar, çay kahve içeler, birbirini misafirlikке davet etiler, mezarlıklarga baralar. Oraza bayram 3 gün devam edecek ve o İslam'da en parlak bayramlarındandır. Bugün bütün Müslüman dünyası Oraza bayramını geçiriyor. Bayram Ramadan ayının sonuna kelmesi münasebetiyle geçirili. Adamlar bayram namazını kıla, güzel urbalar kiye lezzetli yemekler pişiriyor. Oraza bayramının geçirilmesini Ankara'da hazırlıklar nasıl tarzda geçkeni hakkında muhbirimizin levhasında. Elmas Aşhanede kızı ile evre kırıntılar aşılarının kokusu hissetilmekte. Mukaddes Ramazan ayı sonuna gelmesinin Oraza bayramı başlana. Bir ay devamında Müslümanlar sabah saat 3:30'dan ve aman akşam saat 9'a kadar Oraza tuttu. Endi ise sofra donatıp diğerlerini silamağa vakit geldi. Мы готовим также сегодня чебуреки. Biz bugün de çiberekler hazırlayımız, komşularımız bu kokunu is etsinler dep tırışacakmız. Sonra onlarını bu aşnen sıylamak gerekmez. Öyle adettir. Da biber dolmasını pişirecekmiz. Lezzetli aşlardan gayrı bayramda adamlar tuğanlarını, yakınlarını hayırlaylar. Mezarlıklarını ziyaret ete ve muhtaç olganlarga para beri. Elmas kızının berber komşularını tatlılıklar ile ve çok çibereklerle sılamak için geldi. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Buyurun. Çibrek yapıyoruz, böyle komşulara dağıtıyoruz. Afiyet olsun size. Принято проводить этот праздник в семейном кругу. Bayramını Qorantanen tuvgan insanlarla geçirmek gerek. Soy soplarını, dostlarını ziyaret etmek gerek. Ama şimdiki vakitte akrabalarımız ve dostlarımız uzakta. Kimdenizge ketті bazıları şimdi işgalde olgan Kırım'da. Şunun için biz bu muhitni evde yaratmağa tırışamız. Oraza bayram 3 günden başlap bir haftaga kadar devam etti. Bu er memleketinin urf adetine bağlı. Okul koruyucuları ve sabık Kreml mobüsleri yukarı radadan harbi cinayetleri hakkında kanun leyhasının kabul edilmesini isterler. Bu vesika ceza kanunnamesine denişmeler kirseti, yani harbi cinayetlerinin takip edilmesini kolaylaştırır. Parlament binası yanında kanunga kol tutmak için bir aksiya geçirildi. Faaller mobüslerinin eşyalarından art instalasyonu gösterdi. Bu katı ötmek kirlemender, kırçma ve zincir harbi cinayetler hakkında kanun leyhasını iyunun 6'sında bakılacak. Alazırda mebüsler tarafında büyük destek var. Ama mesele şunda ki bugün de bugün olar oturuşlarga kelmey. Umut etemiz ki bu hafta olar neyse toplaşarlar. Reyberov hakkı olmadan 2 ayga tevkif. Bu Kiyev'nin Голосiv mahkemesinin 5 yaşlı balanı pek ağır yaralagan 2 polisinin davası mevzusunda karara. Mayasının 31'inde Переяслав Хмельницк'te Ivan Prihodько ve Vladimir Petrovets Naryeseлясından 5 yaşlı balanı atıp urdu. Bala azbarda oynagan vaqtda yaralandı. Taqiqatның malumatına göre polisler alkogolden sarhoş edi ve tüfek ataydı. Bir
куршун бары балаға урды, кемлер баланы корчаламақ үшін уч күн. Тырышты ве туневын ақшам бала өлді. Дава аселет адам өлдіруф маддесіне деныштырылдан полислер омурлік апис этеле біле. Катерина Гандзюк суйқаст этувнен қабатланылған 5 кеші ой сучыны таныда ве прокурорнен келешметазды. Кеченлерді Днепро вилиетінің Покров махкемесінің отырышы олып кечті. Уджум тешкелжесі Сергей Тарабин. Она 6 ел ве 6 ай апиш жазасы беріле біле. Невбеттікі махкеме отырышы жума күні кечірілежек кечкен сене июльнің 30 баранды Херсонда беллесіз адамлар фаль Екатерина Гандзюк уджум әттіп үстіне экшілік тоқты. Нетижеде беденнің 30 файызы янды, кемлер она 11 операция япты ноябрь айында есе Киевде. Янық бөлігінде Катерина Гандзюк өлді. Кремль халқара махкемесі оғынды озыне алған мечбуриетлеріні боза, ведан баста боевиклерге пара беру вдавасыны тақиқ әтмей. Боқта халқара ұқуқ профессоры Украина тәмселжесі Жан-Марк Туэйнен Гаагада бірлешкен милетлер тәшкелетінің халқара махкемесі отырышында білдірді. Анда Украина-Русияге қаршы давасы дінлевлері девам етмекте, махкеме залындан жанлы яйынлавны көре білесіні све кеченлерде Русия махкемесінің дава бақылмасы үшін юрисдикциясы олмағаныны избатламаға тырышты. Террорчылыққа пара беру ве Қырымда инсан ақлары бозылуы қында қабатлавларны инкар етті. Бүгін есе өз делелеріні Украина делегациясы көстері адвокатлар есе Киев халқара махкемесінде Москваның қабатыны избат етіп, олажағына емин. I must express Ukraine's dismay. Украина-Русия кебедон еді сенесі қабыл етілген махкеме қарарына көстерген сайғысызлығындан чорлы. Меджлис әпясақ Украин тілінде тәсіл Қырымда йоқ. Қырым татарларының балалары 1944 сенесі Қырым татарларының сүргінлігі ақланған яны кетапларнен огретілі. Шымды махкеме оғынды бір суал тұрмақта бұ даваның бақылмасы үшін юрисдикциясы олғаны. Украина есе махкеменің бұ даваны бақылмасы үшін аққы олғаныны избатлайжақ. L'ordonnance indique, Русия халқара махкемесі оғынды озыне алған мечбуриетлеріні ерне кетірмеді. Донбасста боевиклерге пара беру давасыны тәқиқ етмеді. Террорчылыққа пара берген шақыслар ветешкелетларға қаршы жинайет таваларны açмады. Украин делегациясы махкемеге өз позициясына салы күні білдірежек. Москваға қаршы даваны Украинада 2017 сенесі январының 16-сында açты. Киев, Донецк ве Луганск вилаятларында есенжіларға пара берувня Донбасста Малайзия Боингінің Қазақстандан 2015 сенесі Волноваха жеваранда yolcu автобусына атеш етувнен ве ишғал етілген Қырымда милли азлықларының дискриминацияға оғратуынен Русияны қабатлы деп танылмасыны талап еті. Эвел махкеме Русия Қырымда Қырым татар межлесінің фаалиетінің янартмақ ве ярлы фаалярының тақип етілуіні тоқтатмақ керек олғана қында қарар чықарған еді. Киев метросында ilk tibbi yardım 12 станцияда автоматик дефибрилляторлар ве земаневи ilaç dolapчықлары қойылacak. Хадимлер терниклерде иштирак етежек, ғайет шебюшчілері, фаалер, Киев сәкенлері она жемаат бюджеті лейхасына рейберіп қол тұтты. Бұ жихазларнен тибби тәсиллері олмағанлар қолана біле. Айнысы бір чоқ Авропа шәрлерінде метро, авали манлары, вокзаллар, такси ве полис машиналарында бар. Дефибриллятор – це апарат. Дефибриллятор адамның юрек набызына скан еткен жихаз керек олған тақдерді есе токнен ұражақ, яны тоқтатажақ вен нормаль юрек набызы алына кетірежек. Бұл автоматик тыш дефибрилляторы. Махсус умуми ерлерді ерлештірілежек. Үрметлі сәрджілер бұ дақиқаға бұ сонки хабермасы да чо хаберлерні сізлер UA TV.ua сайтымызда ұқи білесіңіз. UA TV ile олыңыз, ұзынызге мұқайтылыңыз, ораза байрамыңыз қайырлы олсын. Сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенже.